Cobain pedal-pedal dari Joyo di Gitaro Store. Coba ya, gue mau bikin konten. Tuh. Ini tuner dari Joyo nih, power tune, udah bonusnya banyak banget nih. Kabel-kabelnya banyak guys. Ini bukan tuner dong cuy. Bukan cuma tuner, Power supply. dia bisa jadi power supply. Zeng, beh. Ada 8 input. 8 input. 8 output power supply. Di tesnya pakai gitar apa nih? Zeng, great, anjay. Canggih. Oke, langsung aja kita coba sekarang California.